Jadi setengah tu hamu na dua. Guru-guru hamu. Lawa tingut tamu akal jol mana badali. Aku nak sunari dak ada anak. Lo mari sabi. Dang masa perintah. On. Kamu nenggali mau sigaret. Sigaret kamu. Awian. Bus kuno mau makmuna. Mulai sa nageleng masih kor sa PC ma. Takya mari sa pao. Jadi satong araw mo na ba? Wala betul-betul kami bilang. Mo. Ay, pasti penguhal ko na dua. Ni mo dua lakon. Kono huling bori koro. Na masa. Daan mo udah lakon doon. Ningan si dohon ko tuwa. Ay. Ano patay bang? Perlu. Halo. Tadi lam jom. Jadi itu lang. Lah mo ada perlu. Foto kuting mo nakinon. Kami sisya. Pasing jalo event itu lagi. Raka dari tulang ni suruh kasihan ni. Ay, jangan gawin murah dak kino. Laksi ribu dua roh. Kata ni sunai mak. Anong dulu si dohon ko tuwa ba? Paro ah. Ang tabi ura sabi mardong seribe do tuang giburungan na ba? Wah, semua ni. Tiyak ruang na tulabo. Wala tukapi. Ang tabi may lasong ni. Nalawak mo hoy. Ipas ito ang gibori laki. Ala ni do bulu dan sirang mo na bang do ang giburung ni. Ang tabi song ni may daw. Apa asal gabi sir karo. Ipa loso. Tukapi. Ano ginoto? Buru-buru ang gibori. Iya dah bang. Sabi niya si tulapo ima do tukapi. Gabi aru berni pele mana may daw iba ni mana. Itulah apa? Tukapi. Emang itu siaro ah. Berang baru. Tahu nga bang? Jadi, berdongan-dongan do bawa nasi. Tahu. Kasi itu ngaruh apa? Mang ala tahu. Ay di puro giro tulapo. Mang ala pa may daw katulong ti. Gabi aru may daw. Ay, berarti hor habe nasa ture. Alam mo? Kasi may pulo na ang giburi na king nakuha saya. Habe hor habe nasa ture. Budi bang bah, arang lalu sukunnya. Ayo. Arang dah buat persoalan, dah bagak. Ang dia syuting. Arang dah buat kafe, bulan naro, pesta teh jadi nama. Oh jadi do. Jadi. Oh. No mak para ko mak. Sebut do. Lalu ba? Masuk ini pesta teh bulan naro. Lai. Arang waktu lai. Bulan na roh. Oh deh. Sanggup be. Ngapa ada jadwal bulan depan nih? Bana nih. Di nama yang bangun lihat ni. Oh siya mah hapi. Isi bang. Tu ni videografi. Alam lu ya ada pun itu suri mana. Ay, ini mah. Jad mantap deh. Itu. Ini mah. Oh, Di mana sebelah mananya? Wow, mantap doktor ya jam itu. Katanya arang mo ba? Hindi lah. Ay, mas kung lama ni Dr. Grasin ya, ba? Grace Roselini itu kan? Oh, lo. Pas. Kau nak bangun di pasotik kan? Pasotik. Ah. Ay turun di videografi do Grace Roselini ditangga di. Saya dulu saya lagi dikira harus bata. Itu do anak pakat. Parang gajah petong dulu sih. Ani ini pas dulu nila ya lama ini Dr. Grace. Oh, lah si uluk tu. Apa yang? Ay na lang nakin. Oh, lah si uluk. Asik aja. Oh, udah sih nilai. Oh, berarti ulu nilai lo salah. Bahasa lo sih. Bahasa gini. Pero lama ni di kali hamu do yun. Besar lah itu dulu dia. Apa yang suruh bilang apa ya? Jadi sono doang dia. Uben na hujo bu tu son. Asa budai je betul. Ojol manalo aku dol. Jadi bapak na pe betul masih sekolah. Ada badal do di bidan. Ay do pe ikirim hepeng sa minggu na lewat. Nga betul habis itu. Berarti nomor buru-buru ni bae non. Buru-buru sudah hepeng non ni bae. Di depan orang mah. Ayaw, pulang nomor dok-dok ko boto. Aso boto ba Indonesia? Pat orang mah di tengah jo. Oh. Ay memang
Abe memang narai tiga baru roy mai buat tu tahu sekolah ning dijuluk ya de bai no. Ali ala hubo tu pak song ni pangalo ni mana kan dak kujalo. Ai bu hinod de bereng song na tubu tubu. Bu hinod bu ya pinod no lengo pangalo na dang to song dio. Ai narai dak kujalo dijuluk ke sekolah ke dijuluk mai bai. Ali song nak song ni suku pe bang di mana masong dio. 4 orang macam mana? Oh lo. Ya bere. Yang masa mana jaket dibilang tulangmu ini? Katanya kau bandel-bandel di sini. Baru minggu semalam dikirim bapakmu dari Medan uang udah langsung kau habiskan. Jangan-jangan kau main cewek kan? Enggak, Tulang, memang dekat aku sama si Tiur. Ya. Tapi kan sebatas teman aja, Tulang. Dekat aja, Tulang. Masa mana pula cuma dekat sebatas teman. Minggu semalam ku tengok piginya kau ke Parhonas sama dia jalan-jalan keliling 2 pencengan. Itu kurasa kau dimanfaatkan itu. Makanya kau jauhi aja itu. Dimanfaatkan kau itu. Ngasih selingi kan? Ngapain lah yun? Ngarung lari-lari. Dinasihati dikasih bodoh kau kita tahu pula. Akhirnya aku bermanfaat bagi orang lain. Aku dimanfaatkan, berarti aku bermanfaat. Action. Masih masih sekolah. Laki amari siapa? Ada anak. Asih sige rin nun apalagi pas sekolah senari. Kalau Tulang, bersyukur Tulang. Ingot tamu, ani Tang dapat. Berhui-hui. Tang dapat leh. Melepas tinggal ada nilai isi lain maka tayo nang. Ingot tamu tang dapat semua. Nah, ingot tamu nanya. Langsung ingot tamu nih. Nah, nang nilai udah. Ingot tamu kan Yang nang. mengikuti nada suara malah. Jadi saya bengi terus mengikuti nada suara leh unang pasirikku. Cuman langsung sinek kini. Langsung sinek kini ini buka. Perjodohan mengikuti nada suara pas menelitikan. Ada cuma unang pasirikku. Mana itu? Ini benar. Ingot tamu nih bertari. O pas tabil mangalin lima ingot tamu nih. Nah, boy do dak palikon tar boy do kon ingot tamu ini ri pola kon ning mangali makan na tangan na. Hata ni natutemu bagin na kan. Gabe hirawan age instrumen na hon herengon. Terus sono mah ulo sa pilih mulu sampai saburng indang dapat. Sabuk tumar sugot na.